Isiro keluar. Aduh, rapat ini sedang di streaming langsung. Keluar dari rapat atau mengerti, Iro? Mengerti matang main. Oh, Iro. Orang gawe salah dong, gawe lari mesti api kepela, mapar. Jadi mulai tema di Tuhatta, mulai merang dihita selalu na paparan puta sahadadat. Nung alam tabalas ni rohatta, alam terida be dos nitahi dihita, pangaratto soksoni nang na dihuta. Berhita nang ditetapon tanggal ni ulota, ima tanggal 22, 1 tanggal 20 Desember 2027. Ngatarida be tekad di tabo pardo putta saluhna anggi ma marhite naung sada tahita naung sada tekatta di pasu-pasu tuat saluhna kana nataparsita ba tapasada marohatta tong manguduti ulauta marhite akatupak dohot donasi na perlu tulau ni. Jadi sonari pinasaha matu seksidana salibay majo song panuturion manang na imbauan tu ita saluhuna manang na ka teknis pengumpulan dana ang giat boy tercapai song naung tarencanahon. Pinasaha matu abang Pak Jeremy. Oleh adema di amat takitua panitia pesta bulun korja oparani oputta saladatu simamora nasa sigotom soksoni akka selu nasing pengaratuan oleh adema di salu nahita oparani oputta do boru bere sedunia. Jadi songon kora-kora ni amang kitua panitia nakingan ngatakas marpangiduan asa salu nama mangalehon roha pikiran gugu marhite akanaung pinatulus nunga marasam 50%. Jadi penangido do gomos sian nasaudu do serek ni rohanami akan mangula di ulota di bulan Desember di masakat ni saluhut kita paparan ni opusalada tu boru bere ibe bere seportivi asa salu na meta manupahi na bartusi jala nunga takas na king pakatayon dangarong rupa ni nasalosik manang nalunas sa dok akan natarodor sa roha di batulus ma kalau mau ma akka na majalo akka paso-paso na lobi siya tuhatta asa dikiripon ka na bartusi asa buyen non pos roha ni hita pangarato terlumubi ka na dihutan law mangulahon ulaw ni jadi ima buah-buah do pangiduan bungos ya kami panitia khususnya sekidana asa taliom ma rohatta di sude oparan yo putta ito nami si Mega nenggulan dirian abang nami no bersama kami Oktober di Semarang Palangkaraya kalam masing asa tapapungu ma siya nasa uduk do seret nerwata masa ma
tuatta disudiaka saka nauli na neksipato pota. Mauli ate ma dita sa luhut na. Mula tema dia amang seksidana na jolo na mewakili seksidana manuaing. Banggi matutu kita betu hatta di kita hahi pason boy mangulah sa luhut na mahi paso sudia lumobi panitia asa boy pa dimuton rencanon satu na saut di bulan 12. Jadi langsung ini mah pinangido sian kadongan nah hadir nang di Jumon pinangido mojo dua patah kata sian abang Pak Natalia. Oleh kurang ketua. Jadi ikuti makin sian arahan di seksi dana asa lam tahari koto tutu. Duna paling jelas kutip naing songon wacana yang terencana di awal paling tidak di bulan 10 ngarampung. Nah, selesai. Artinya 2 bulan naik nama tiki di hita seluruhnya asabui tercapai semudia nani harapan hita kali. Malai bolo sana sendiri berpikir pos doroha. Alana tadi ini. Retorek niba angka nasau di bulan sia do, apa di bulan lalu masalah. Jadi saya lam tu lancar nama aka apa pengumpulan nama. Jala postur ani ngema. Jadi kita selalu nabe akadongan. Molo tabereng do upaya ni panitia molo secigi pikiran waktu bahwa itu molo cukup lah mau itu melelahkan tokak alai nggak sangat serius nasi kalau pas otonon ulang tahun dia terutama menek tuaka na tuata minadi huta lumui makan na poso nunggu berita inangro utusan pangarat tu si Gotong nunga marune sudah dipeka muli huta jadi apos meroha hobar tuaka rencana nang tahatai sebelumnya secepat mungkin manian dibain nadi huta song nadi pesaton ni angin bapar Kalimantan asa hatok dibain ore-torek na sedia do biaya na ikon dong asa boyen non sikop sudi alai mula berharap percaya yakin dan percaya lu bisa semua alana beberapa nuaing naung mga leon berupa janji dengan anak temen yang Bapak Sirandi berkalimantan kan kalau tumpe songonan angono sida kan ngarela nggak pasti anak Bapak Sirandi mananggupi jadi sekilas na yung mulo tatabahon na ngalongon do tu nanihataon na ngalamu pos roha kan itu kalau pos beroha to jadi saya ma tua karina negro lam ringgas kita selalu na jala do honok ko muse nero ni seksi dana nakaning lang along hatalunas masa itu hari dan adong hatalunas sampai saut sudi ulotai sampai sikop sudi unang adong dihita mado
hata lunas mengnasa dia naik masai diperluhon di ulang tahun. Jadi saya dinai mau lihat yang panitia nami terlumuwi mahamu na tua nami dari buta dot akan naposo. Di horas mahita saya tu lancar na mataluna Leo kuarita sudi akan pahipason terlumuwi merejeki sarung bagi tatu loton. Tapi lima jauh kedua. Mulate madi abang Pak Natalia. Setter mate. Nape permeda nuai ngona naga posisinya di setter. Terbigi si. Opo Nicolas. Halo, Opo Nicolas. Ada yang bigi hura, suna marakana di mana hide. Nak terbigi hura si hura. Mama sekretaris mak. Video. Jadi melati marita salut na uparannya puta nama doho tijum apalagi tikion. Memang kalau merjum ita masuk mang napiga-piga tung masailas doroha. Tapi ini berharap doroha. Kalau jumot tak do tapatupa setiap hari Minggu. Sesuai kesepakatan tadi tapatupa di hari Minggu. Jadi molosongon iba sendiri dang nakulagodang nabuhi 4 tahun ya untuk senario poboku majo. Songon dia do keadaan ni perhepengon di rekening ni puta. Jadi untuk saat sedarion saldo rekening ni puta 70 juta 145.000 rupiah. 70 juta 145.000 rupiah. Memang tabai do di si adong kebetulan 3.500.000 atau 3.500.000 semacam waktu di tahun. Napi bayar betul. Era kredit dope. Jadi mau digabungkan nih, gabi merjumlah ma 80. Gimana? Ke pasar. Pamate masih suara nih persetari. 80 setar. Suara nih pamati jo. Oke, setelah digabungkan na kredit naking 3.500.000 gabe 83.835.000 rupiah mak. Jadi kalau binereng do persentase na untuk na cash naon Holland sampai 40,84% dope. Jadi mau do tagabung do na krediti ngabe sampai 50,96%, artinya ya separuh lebih di atas 1% dope untuk na kredit. Jadi imajo bolo taringot tu perhepengon. Jadi molosongon iba sendiri ya mulate matong secara pribadi teh pasal sudi penoparnya puta na saya tong mengalehon pasahaton songon dia mah asang giat sikop nian ulot di bulan Desemberon. Jadi pos dorohana misong nedok nya kadongan naking. Mungkin mulut tabereng do paropu puisi ngadong ya katakanlah sudah lunas. Jadi apa satu lot do isi songon nedok nya kadongan dangadong istilah lunas. Nah pasti hal on ikut tetap do ya kita merlomba-lomba pasahaton nabui di pasahat untuk nalau manupahi di acara horjata di bulan Desemberon. Jadi urasa tarima urasa nabui pasahat melatih marita melatih menang di tuata. Pasama ketua. Mulate mersekretaris. Ngabui nang ibigi perset tarodang dope. Tong binang bui.
Nang buhay ura, ibig gimana? Ate nga boy dora. Apo Nicolas. Bangulo Johanay. Okay. Baik may susuotin jo ata siya terjo. Tarbigi. Mama suotik terbigi hamido. Mama. Dangu dakwat tu si dangu boy. Ribu. Dok ko majo hatam dok kon hata. Dangu. Musik. Terbigi do mama. Tuh lanjut. Panulobi mon. Akan ada gani. Oke, panulobi man siya siater. Na mangarat to satokin. Tu siater. Jadi memang menurut apa utihu do natbe agak labat alai grafik na ringgan. Yang dia lam martaba-taba. Buy manabor-nabori ulau tahun, takat tahun, satu na saut 2012. Yala tahimbau sa lahu na tutu tuak karongata. Tahun na dikutip ni opu ayo parte ya para per Kalimantan. Aurel laro apa per Kalimantan para per Kalimantan Aurelia. opu Aurel PTK kan? ise PTK. PTK Tikaw. Ide. Jadi nganong memang songon akka hatas tiupota yan akka ita paro popu nakbinigi nama katay namang sekretaris tu Bapak Sirican Bapak ni si Olive Pak Olive yala nga di papunguna sida kada na rupenwain nasian nasida Mardipos. Jadi opo saudiling so na do ni abang Bapak Natalia nakning nga memang nga di odol honi manay bang arok stipot tahata jalasian keparana puta patunu pe so na do ni mana natiki zoom maju tak gentar mundur gemetar. Jadi nga bagas lapatan yon. Mau mundur gemetar berarti pantang mundur. Katar soni mano yang talapati. Artinya tong siapa horong paropok puhita ngadong atas tiupon song sada tekat na belga napasaut tunudot ta. Isok soni matong hita na siapa parandok marbona. Patong mahita mas tukul-tukulan menutup adong naisan barang na tiga halak na humurang bapos doroha akka di rongan nang di atas nuaing buy ma dipatu terus atau buy nan aduan buy subsidi silang kan taboy mas tukul-tukulan songon suat di robian masih amin-aminan songon lapak ni gaul. Pas udah hey abang Pak Jeremy pas deh kan jadi pas dihimbau musuh itu akahita seksi asal mulai ini yang dirancang-rancang akah seksi terutama songon seksi acara seksi adat babu ini yang dipatulu juga rancangan-rancangan atas songo dia susunan acara na ringgan. Jadi mulut tawai songot taber musongon akka pesta-pesta na belga songon contohna na pinawatukan ni Amat Tas Jokowi di ulan ni anakon na kan.
boleh terus sebagai soal pertunjukan budaya. Jadi artinya boleh menon di kita sambil menanamkan nilai-nilai budaya ni halak Batak, tua kaya anak kota, lumubi makan ang tubuh di pangaratoan. Tongon nahurok narhai sehali mulubunyan adong ada acara di kita sa luhuna para dokta lumubi makata katuya anak kota ng tubuh di pangaratoan, songon pengenalan budaya. Baru manotor doho dengan manotor nasasitong na tortor Batak. Jalan makna filosofisnya songo dia bunyan tatana potua kaya na kota. Ini salah satu contoh rupani bentuknya acara na harus dikemas. Sabui on songon pengenalan nilai-nilai budaya ni halak Batak, tu anak kota dohot menanamkan pentingnya nasida mengetahui, memahami, dohot mengerti budaya ni halak Bataki akan nauli do sabutul na hape. Asarong untuk pengertian di nasida songoni lumubi mahitakan ng maserak noeng satu Jerman, satu Inggris, arong di Inggris kan, arong di Jerman sada, di Inggris sada. Banggia boy haduan rap kita songon reuni pangarato jala mangingot buna di pasuk kita. Jadi ba ta masih tutu mahita sa luhuna. Parang. Lumubi mo seksi dana ay hamur na tulak punggung di son. Ate, tangan main natin. Seksi dana kan. Mulhami dan kepanitiaan ketua sekretaris wakil ketua guru PK santai alang go seksi dana dan gue murup yo alang go rat dong seksi dana ya jala dia mari para begitu hatta hamuna tahu apa penguhon ka danai asa bui patu kota tu dota Soni na marajo son atau tubuasi sian kami sian ketua ni kumajo. Anggo persatar nang buru aga betong doa bermusik-musik mana. Ya dong behaira. Arong behaira sa tatta borginon. Ina majora. Alena ni dokon na tuak kapanitian na di hutang ngaboy rajo di bayan ancang-ancang harga naril nama sanwain. Harga terakhir majora, harga terbaru. Asa tawoton non manosoyak kadongan misalnya. Ini jala asarong mesti gambaran kepastian bulan Desember. Ngaboy dia nate. Nah, ngaboy bi. Alai dipatakas dong sosala sa nuputa apa para nuputa raja buang gatabunan. Jadi do. Padona anggo pompuang gatunga selesai. Opu turutan na mo. Da, ang nedok nai. Oh. Saya sa kami ninna. Oh, oro. Edok na perjuli mo. Penelitian dari hutan. Da na maksud buti alai di bagasa lundu katong nakpe baburut tanasida. Alai ba marmanakas etong nakpola sahara ni. Oh, lo. Salah sebuah di yang garhon ni mam. Oh, lo. Jadi mabulubui di patota di atas di nama si pangaruk kan asa jelas nih kira getini surat Baru mesti bolu di atas respangan mesti. So cara nih. bayi buat deki Mah tutu. makan ikon siu kudu da buru dah asa pakas Konele pangalan. nimu. Hah? Konele de barburu nimu. Biro siu kudu na sida apa jadi du ngatakas di si pario sah berita nauli berita horas berita gabi sakam baburan nami o para de pura jabuanga
So lupa satami ka tuhu di sipanganon. Saiga biaka na niula mango kapartiga tiga hipas dok kapamatang. Dia mo salut na po para ni mang buru nami. Kan selesai kan? Tokonon nama posramu lo tahu Pak. raja nami. Anggoy si Tikota Duki sakay masya turin naman nangi. Pinatoros man tu penelitian dari hutai. Bila talaman na songon ripunan ni rapot taborginon masuk bisa ada poin kan? Dolo. No ditutup bah. Asal musia salah bersiap-siap pala ikan itu. Nah, enak pola salah robani. Bamolo ayang gusto nasi di rumah katahon kan dang nata pailo kan? Alay so padon ni Pak Denisi. Molo siya buru hera di ulaw ni don non nina. Hera di ulaw ni don non hution nan non ay. Anggoy asing gue je kasati-sati na Asing may. Eh, Molo di ulaw ni sati-sati na magwari. Ako kan nang dipadat to do parjulu. oh. Oh iya ke. Dak soni ahana. Dang nahalaki mandok na julu tikinalo mga aray na manggokoni sakami saya dan ini dang udah. Waduh kan. Maido anggo berita na ni dapat sian penelitian dari huta. Nah, Alay mang na sorsongon dia rupa ningon waing padok non siya dus nitahi do marang na siya perorangan do pe na madokon dang para takas binoto. oh ido hape. Atau bari patakas ma alenak pala salah robani mamolo pe tung baru dohon ate. Tung meluak karena sinakapan ni roha badak pala ado ngarsa di kita lagi. Ya tunggu pasu-pasu taburutnya. Bamolo pe tung di mata ni ulau ni pasaton na sidak ka nomor tu si badigan dauni. Alai kita ringo ti mak. Olo. Boy may di sunggur-sunggurin mo. Ay musi asalos mga di halaki adwa di ulaw noon. Sa ubal ka pang radyon na kan. Olo. Jadi musi memang tu seksi acara perlu hidup memang tersungguh dia musi bentuk niaon. Ay Bapak Sirona ro. Bawarin na Bapak Sirona. Beda, baru non kompromi na tu seksi acara na di huta. Terbaru bentuk na kan. Teringat tu acara kebetulan kan tikina mula na tutai hami. Jelas deh sih memang idok paden nih. Kalau untuk ya bentuknya acara ikon penelitian dari huta do mabay ni. Nah pasti kalau misalnya kalau ngaibet kalahi ya hana neng makatau pangarato boy. Dia kalau untuk acara itu tak mah tapi satu dah sih dah walaupun adong memang songon si acara sian pangarato. So ni donar hai penjelasan ni Pak Denis. Alana laki dono boto si ulahono di sadda ba. Olo masetong, mo taringot tu adat. Rabui ba tercalo rohai kan. Bulu adat. Ala yang gua acara nasi, acara hiburan. Contohnya tersungguh jiro pakaian tusi, mudarung do aka ide-ide na bui kan. Pernak-pernik tersungguh dia do, persortali do, mang na berjas do hita, mang na marpakai batak do. Tersungguh ni matong kan, perlu mairang-rangi kan. Bayanot taro Mars ni si Mamora, edonot taro Mars ni Jabatan Raja, contohnya kan. Nah, sehari-hari doi. Jadi menurut saya melongosongan acara ada tato, oke lah mungkin dari utama kan. Alai memang songon natiki peletakan batu pertama ikan konarong ko catatan di kita. Isa do tikini teh bapak ni si Eliezer do. Tidak. Kan songon mabuan acara kan. Jadi natiki hui ngot
Arong dotong songon berupa baru noku gamang ibana pabuahon tuho niat sarai. Nah, contohnya makatahon huda-hulat tak, kan? Sa perong do huda-hulat manukun tersongon di ora hami tapunan perhula-hulamu sa peninna. Jadi mamiakon hatayat to lumobi matu hula-hula tabunan songon nagamang. Mang narung dope maksudnya halakina baron na sinaga na rupaning tasono makan na perlu sihatan non sihatatta mang na contohna mang nagari perjulu majo menghadap hula-hula tabunan hita secara pribadi unang apa-apa totoro benon di tongani mga jana lumobi mengenai oputta Raja Boksudot hajuruan kan antar waro to konsepnya nasa manis. Jadi naing kan mudohonon haru patu begiono to di tongani mga jana mungkin adong sona sensitif. Alain mo lo gabi dang di patota, gabi dang bagak to. Terkesan doon kayo song ni perjuri tiki peletakan batu pertama ini. Ilang ilo mo paneroyos yan abang Pak Jeremy jo tarang utusi tarsongon diro. Cara ni. Ay, marpanuk ko jo. Tiki na paletakan batu pertama ini horwa. Baru hapi hata tu hula-hula tabunan. Nakaru adab. Harsongon ni mahura larupan ni. Dang adab para hula-hula tu tabunan hata huwasi ni sibuan hata. Ise na julu. Bapak ni si Eliezer Anggini per Kalimantan. Tahu Anggini per Kalimantan. Anggini per Kalimantan, Anggini Peduli polisi. siapa? Halo. Oh. Ba madhono nate. Maksud tu buti iban nadongi apa laotik gurik na tusi. Jadi muluboy adong jo pakatayon secara khusus tunasida alai bodo rahita sa pihak ni si Mamora madok buti daktar atau kami reja nami alai di reja adong dora pandapot taring utuson tersun dia mah bodo racong itu asa taboto mangarata-rata ibu sedangi contohnya kalau saya dulu hubu pahutahami burunami tu si Mamora molina kan betong molonga sa atas songoni bata tapi kiri mah dengan barang nasungud diro banota alana salah not dison sur saroi tagak tutoru. Ido. Nah jadi parjulura usul dihita naopat barbona atunu sauliling do bardipos. Sisadaha tama johita paek manang natonggi akan namasai dan adong habu bau dihita. Ima parjulu. Kan? Oma terus
sibot konota. Jadi molo songo dia non alusian hula-hula tatambunan tapi kiri dengan tabain masukan. Irabuti ya tersongoni maran nona. Nai. Jadi asona ganggu jo garu-garu no pundasi no. Sa buih sahatan non tu hula-hula taraja tabunan. Nalana memang gagak borak dia atar debidegi holani do elus pada sere do ko pasa pautaha menin na kan. Jege betu hita mo di baula bulai kan. Tale bula mo situ na sida di baula tu ida jadi sesosoni manokan. Manang na gabe sada ma pangaripunon hula-hula masudi. Manang na hula-hula niya na may manang na hula-hula ni natoras sada ma atawa molo songoni kan. Imatok sebetulnya ngabuin non di agendahonnya nih kinapasahat ari itu udah hulai ngabuin ada si buti yerbis nate. Setabi sangat ni Rajai hula-hula dan sisa hali sa panggorau mahami di hamu rajani hula-hula nami Rajai tabudan. Tidak pola di ahabe di si na anak do na toras. Imat tong alai sebetulnya kon na perbinotor na sida di keadani kan. Anggon na tikina ai hubereng mono pengertiak kuma sudah. Karena super binotor pihalaki. Palan hata perjuli ni rok minaknya nima. Sarir na pautahami buru nami tuam. Orang ni lupa motan na sida. Anggo nga pastetoi. At juga hita di posisi na sidang ya. Tonggo songo ni harata. Tonggo songo ni. Alay buhama elik ni haratan non terlubu bimana di huta. Do manok perduduk siapa. Do sakit dalu besumamora sa sitongi-tongi do setal pedang kesena iya. Wah. Pasahat to ni. Alay ikonarong masongon molo songon sarakku ikonarong majo hahotan di hita manang nasongon dia penamasa dang muba dang mo sa hita na maramarangki poparan puta marbona katunu sauliling mardipos. Jadi kan molotiki di spanduk di surat tuh kan sekjen. Tidak. Di surat tuh betongi di spanduk. HP di hata di nama meakon hata dang jelas dang rinci. Jadi itu tong mabay sanga berpenukuk kalahi tersongon di ora berhula-hula muna tuh habis tapunan ninna. Arong mahatay songoni. Oh. Jadi misalnya molo acugari di dokoken hula-hula ni barte. Hula-hula ni Raja Boksu kan? Hula-hula anak nama Puaju Dua Muse. But now maksud buti akan molo digora hopi alai memang tong zoni ikon narong do redi ni roha tong di hula-hula tatabunan on dia molo digora maje hula-hula ni opunami Raja Boksu raja tabunan hula-hula ni opunami wajuruan raja nak pola alai nak pola betari de betong na sado alai raja tabunan di ngomak robani kan ibarat na marofani malak peribad na bajoni ngonjo pani kan kasi ada hula-hula dai sa hula-hula dai kan jadi intina man yang lapas satu tu dasida molo gurau kami sokon raja dai tersongon dia pada ni raja kan di dona kan Jadi natiki berita ke batu pertama memang nak satu radisota tabahas memang barang narak sahat pak katayo ni turajai udah tabunan
Darang do kita malapata. Olo. Jadi hola di ata huwasi matong terbigi kan. Alay nak karutak kas. No. Nama jahaho pera mabir-bir te. Atar songoni man nga alang-alang hamon gaber na alang-alang. Ini malay ima jo masuk ka sakita. Anggona pasti dihutaro na botoy. Anang nasong dia mangaramoy. Ape molo poinon kan poin kunci do tongon. Poin kunci do termasuk kon di udah tahun. Bah, ayo na ulo ko to nga buti. Na perlu dihita jo perjulu hita sada. Langi? Hita sada po para puta Marbona at tulu soliling do bardipos. Nah, jadi manang nasungod dia penon ada ani hula-hula taraja taburan ba tajak ko ba degan terbuti unang walay unang bagang gubihina nah alay pinasaha tapasaha botu na dihura atarsono magabaran na mula sa pangarato alay buwa ba mulu tungarong mo si aka pulungan na baru enon nasida ya nasida ma nasida do boto bonan dipasugi ti songol dia kan aka parrohao di saat do parsauran na nah ima ulon ni kane hutan Imat dong, jadi mungkin kan mulai dari hutan wang dang begitu intens halaki makatai kan mungkin sesahalu makatai kan tak song kita paling sampai tabahas sampai mendalam di sontona songo di Jumon kan yang mulai di hutan mungkin dang narong aksesnya lagi makatai sampai dalam tuakan tua kan ay molo disan atari se manu angira tulak tay tabunani bah sudi mah berjergurang ada sudira berjergurang bah termasuk sudi berjergurang dapat parang puta suripada ay halak opu gurui na marakan opu halak si tulak si dua na ina sudi lumuro berjergurang parang puta suripada satu talubu. Nah, jadi naurok di si arong gue bisi na dua-dua. Ba, Urang udah bisi nak kena dua. Itu dia lawan dua-dua. Bana maksud paling na dua-dua dalam arti naurok konon no aing natakas na pamaboto baritai. Ayrong gatok sonari no nga kanok sorang di juluan no nga kana baliga di baligaw na makan. Nabinoto na sida. Sebetulnya boto na mahita di sisa betul siya kalahi anggo alakida anak dak pola parbinoto biya na hola non ba tapa ada matuna sida tersonido dina ora terbagma tikina manaruhonari hula sima di padapi dia berarti ada orang sumanaruhonari maka tayo medyo kita na opat opu kan olo baru asa jelasan non isi diutus na manaruhonari asa adab di hatahon. Matasoni magambaran na alay di pasama tu na di huta. Matong. Alay muluboy na di huta ipe kapar bahul-bahul na bulog ba unak parrimas. Sa tungga bitin bulu masalah baru, Sebab kita naik perlu nanget kan semua kita perlu nian perlu nanget niku manat tong manat unak tertuk-tukin na nger-nger unak terhubung kan itu naing jolo ni dila bibir rasanya do hata naing unang ngasal bugu mangulpukuk kan agak besar jolo marsuri nimu contoh kan dia jolo marsuri betul sonon kan asai rasil BP kan isi museon LBP Panjaitan si Luhut. Oh, Luhut bicara Panjaitan. Oh, lo. Ini malah ya, nusul rumah itu hutan itu panitia dari hutan.
Oke, Mak. Boy may pinatorso ba ito panitia na huta. Ituros na po ni Corazon ang makatay be, waro. Ang boy rana, Dai, Ang bala ulo pichi ay jo pangulo. hangi jo big me. Pichi jo, Pichi Udang jo musik. busok ay. udang musik-musik Itu isap bersama yang ini. aja yang ibigay. na ipamati ro ha. Ipamate mi na. Pichi jo busok ngay nan nga. Pichi jo, pichi. Berarti balgaro to kromo mo do tong jeri-jeri no kro. Mo kijer-jeri nyon. Nung disyat mon. Pichi jo, pichi. Nah. Ada, Mama. Tole mana uli na rin gamma. Ayaw mga songo na mga Kadian do. ay sorong murum. Ay nga di hatay hamu kan. Yuk dingkan. Pangari po ba bapak putri yakin na di hutai. Taringot tu nama konsep tulaw ni memang ido hatanya lagi. Unang gabi sa pangarat to. Alay mo no na matsahakon ba sa pangarat to ng masala. Ay subigin nakikata mo na sungod dia. Ay, Okay, si Bang. juga ini. Tetangga ko na ako no ay. Ewan na martakulugi do to ka bang gawirak kabigian. Ha? Ewan na martakulugi bang gawirak kabigian sore. Iro to. Martatangga Iya, do dokter sa na di son. Ngaring gabi di hatay hamu kan nakikpakatay no da kubigin ng gotiki. Wala buhi mo do hida. Ipe asal mah video wimi waktu sonang rokin mo de. Ah. Itu. Sudah pa nga mga tukya pa wala sa restaurant jam dumurut sa pornginon. Asal Asal jelas penjual ini. Ah to ma ala ni cik ni si taon do di kota Maya dia gabe roiba tu soda puang. Jadi, Pulang roiba tu son. tole ba ngaboy bira. Tasabung mo si teka arena ng rote. Olo Oke, sa time gabi oras. jalan arte jabuta. Wah, Halo. Ang gini ba par Jakarta di jalan aha do. jalan lapangan bola bawah, jalan Parel Pasar Ibu udah baru. O sonari posisi nami di Ahoma di Melanton Siregar. rumah potong najulin na bangun Jono, bulan. Jono di. Ayo Pero kimatongi. Daok sonari Butima, di dia mah posisi bude di jolo di rumah potong itu, di lapangan umat tong cara kosong. di halaman naik, di lapangan naik. Berarti mengadu Berarti- jalan Melantos Siregar berangi. Halo, pas ma. Nah, belok molo sani keluar abak sani tukana mah arah utara Jawa. Tanah Jawa. Halo. Arah utara Berarti Jawa. kiri, Mak. Jadi di Parapatannya no, di Persimpangan ini, Sipangopati, Rumah makan nih. Lampu merah. Lapo Merai, Oh, lampu merah. Halo. tu kiri Lampu mah, merah. Kiri, Mak. Ini hira-hira 3 meter naik. sian rumah potong tu sih kira-kira 200 meter. Oh, oke. Nggak mantap bah. Saya song Nah. nalaju berkata tayo dok bayar jo. Apa nih? Jadi sian Sipang itu jabu kira-kira 200 meter tong, mengatul 200 meter mi. Molo jabutayan no sebelah siamu dia teh. Kira Sebelum Terus siang. siapun. Itu kan? Jadi molo sa Sipangi suku nabang madidi do buruderan. Molo nga ada aku buruderan marsi julu-juluan di. Oke. Mantap mah bah. Sa song nalaju betul sih jo diskusi siang naik. Kan di sini mana kan? Di sini. Agak pesiu di mana? Enggak ada. Kita sekarang Baju pang doa pinak ini. Halo. Pak pertanyaan yang lakon. Itu. Baju pang doa mi apara si dunia. Molo dari suku nabak koro. Ajo no do tu si jabutan na ro ibawo memang. Olo Tony dot siaha isi do bapak ni siaha. Nomor bapak ni cerita he. Bastian. Tian.
27. Hampir sarupa ro na itu sih. Itu Jabut taruh jabut nila kay. Olo. Ay jorok tu jalan niasi manuang ikat. Iro pa ya jalan niya si do na si pangijalan niya Ido. sa planto sere riro ka na bakan. Olo. Ido. Oke lah. Oi mak, mana ring gabi na niya tamu na isudi. Mama tutup Pak Jeremy. Tutup mamang situa. Ha? Tutup amang mak. Ulotong. Iro. Ono. Ito ba? Tapos ada rota martayang mita. Maula ada buji-buji di pasar wana mi di hole jaho di patana mi na rapang sa dugo hijang. Di sudai asi do dengan di basam. Na mangalio partikya di hami. Pajupang buhi hay marhite jum di bagas sa Porginon. Lau makangarang-rangi sudi akasaka ni rohanami. Pasangapon na upoparhami upusala dadu. Narong nanta berapa tapo tu pahami sakit hari rion nami ada Tuhan. Alai marhiti si dolang nuram do gugu na sakpa itu dohai maulaosa. Jala homa na marbulu-bulu sa luhuna, homa na mga leon rohana dinggan di hami. Asa unang maparhami tu haportibion. Asa sangap matong di guarmo di sudiak ka nanek si ulahron nami. Ramo di sudi akapuparan ni upunami manang dari dia penasida do buru bere ibe bere. Jala homa toktong na mga leo nakapatsamotan na uli na dinggan. Di nasida di bagasan gulub iningulu na pinasaha mo dobe tusudi o paran na punan. Asiroam di ameli Tuhan, marhaye pason mahami sakpo, jala homa na patiru sudia kasyulon nami. Mauliante madihol itu di Porginon, neng mardumu sirak pemes dengan sen jum namion sa pardugon nami parsauran namion. Homa na mga ramoti hami pihak kami di pulau nami ganuk marsada-sada ramoti hami pada uma paramaran ni daging nakto di huaso hulu menaktani parjahat jala padipos mahaya paso ni pamatang nami buhi hami dungo marsuk di bagasa kaya paso da marsiroa marhite asido olong ni roha pupa sa tay masalu datu tanganmu na badi kurasi madusa pangalosun nama sa tamahami masaur dato tamahami mangido pasu-pasum jala tamahami makanguluang pasu-pasu nek pasatong lubeto marhite anah olong ni roham Tuhan Yesus Kristus Yakob jali si peluhai martanya kami tu. Asini rohani tu atas Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata. Ama dot parsau dan tolda perubadia mana dongan hiton saluda. Amin. Amin mak. Horas ma horas. Horas mate. Horas Marina. Horas Mari. Horas. Oke. Kibas-kibas sudah deh. Olo. Oke. Bas. Iya. Horas. Mantap.